Kutsibu msamaliri owe chinemba eche tayari West TV tukakutangirira situwite busuburiro kwamena ninje Mate Ishak omnyamyatsi wukwawo habwe chinemba eche tayari West TV hano Kasese district kwandamye tuli na CLO regional community liaison officer habwe Rwenzori East Police kande SP Thomas Kamusime so tune nayo hanu tukayakana ya okumyatsi hanyuma yele chimenyerande polisi yabiru cha report yukwabo eye crime report eyo mwaka 2025 so tukakana ya okumyatsi eyirangirende tukakana ya okumyatsi we report yeyo kandi neri chimenyerande itwe Rwenzori region hanu tune mukora tuti in terms of emisango eika handikibwa wahano kwa polisi tulio kwa police central hano mwa Kasese municipality anho tukakanira ya na SP Kamusime Thomas webale muno afande kubazaho neitwe abantu abakutorora tayari West TV mbenda kumanyira mwenu report itwe nka Rwenzori East tukora tuta amazina nko kwiyabagambira Kamusime Thomas Lieutenant Police kandi umushugana sa polisi n'abantu ba burijo mu region region age tutambwireje kugerera nko kucizire kuruga kuriye higuru ngo habera reduction ninga reduction banchete ntumuri nyako okucendera umuhenzi bw'emishango obitundu 10 revo yihanga ryona kutweja tukajya tucenda yenda kucisya kunuya mu region age naco ne kintu cyango munonga kunuya tutambwireje bitari bingi no bire bikiriyo nko kwituriyo tuza kumantuganira konkari hekiberesere kwenda okureba ngo ebintu byatambura nko kubitambwire yempamye twagumiza muntu kwatagana mwagumiza muno muturukiriza ito twagumiza muno tubahurukiriza polisi zona zita iziri kuruga kuno ya region Kasese itukushitama mwine division mwine police station ezirya amagombora n'abakine police posokwe twaguma numuturira nitwe tubahurira ntwije koraje kandi umwako ogutandikira kureba ngo umwako ogwaza kwija kandi twaba tweyongireho kandi okoraje babere mbagama nti ekirekere polisi emisango ya keha niko kurora nti mukatandikaho polisi ya sub county policing briefly tugambire nekoreta kandi hano abantu basoba kurora basoba kwetegereza niko ekora sub county policing model ngoko kurira rumo kigambo sub county cyo ntumayise gomborera policing nebe bitwire ntukora then model kiriyo nkigezesibwa sub county policing model uko kutubira ntuje tukabashomesa tukaganire nimwe kwenda ngo hagati ya polisi n'abantu baburijo tazaho umuhatwa tazaho nanka abantu bagumamba kwataganiza na polisi nico cikumanyiza president akareba ngo ati recent nyinjo mu bantu baburijo yabura kureba cyuzu gukora hantu abantu nibagumamba rigayo ngo mwana gwitumba gwiba koto naka mwani ente embuzi na vanira na byone byatuye government byatu nahereza abantu beye kandi abantu bogamana ngo babyiba nabakorake ati yenda ngo arete polisi ezagomborera eze abantu 18 abantu 18 habaro OC arahama bara 3 na haruho na OCCID na haruho crime intelligence na haruho ba CRO na naba police bona nko kumbashanga station bokoragana nemerumo bokoragana nimwe bakora mwananka nemerumo dena kwate byokozesa kumwana n'umureba agomborera akabendiyo nimbagambira nagamazima kumukora n'umureba burugomborera yona aruho police nanka nepchinsya ezo pchezi zamani ati tonka Kasese imwe abatari Kasese twina nanka police station zezituraziyo mu nsozo okwe okuzika nekizibu ateze pcheze ezitwaherezibwe
nuko teka mu just umuroka teka munanka n'amafuta ekafute mbyensozi ekashika abantu bariyo bambaza kurwana ekashika abantu babinebizibiti na biti then police n'abantu baburijo ekabikwataganza mbone cyo naco kishimira police kishimira government ngwece cyari yone ekora naco kiriyo mu bintu ebiresere ebiretire nanka police kandi yacendeza mishango ekindi ko kuza kureba kare police station zinyingi ziriyo nzombeko okiza kureba aba police bitari nkebyira bariyo bajwire uniforms bajwire nkitonsia kungamba uniform nankitonzi bazirinzi uniports no buturete amwe batakombekereze at least hinayiba kurara ebyo nubaba kwata welfare y'umupolisi omuntu wena yaba aryo mu office yeye atine kwerekerera ari atebekine ari kumanya ngo police ne mutekatekaho government ne mutekatekaho mbere bwire ndebe minister of internal affairs ari yunagamba aba police baba promoting osakushanga ngo police akozire imyaka 15 14 bamuhereza koporo ari kumanya ngo cyakenza kutunga sergeant ate cyo nco welfare yo mu serikare no wajikwataho ya police no wajikwataho dene byo nibyija mbere ga mu results nonje kale turiyo ntumalira abantu ba Rwenzori East kutwaliza hamwe abantu abakasese no baha message kurora nti niko milioni moreka nti crime rate emisango ekehere especially emisango ikuletebwa ha police ekehere twakimaintaininga ntute koko kongeramo ako report ne wasagama ngo emishango erikwija police reduce ingire yaba mice oza kushanga emishango mingi ne hwero ko mba RC oza kushanga mwe tumukwenda kujya reportinga omweshi wawe bamutoroboza warga mwakwatagananishe kuriya babahereza sente bya kumokwe so ekikubasa kwasa kukora no kureba ngo kushomesa kwayongerwa mwamani abantu baheza kumanya ecyabaho cyo na mwacu reportinga police then police yaba eco ndetse nanyenda gamba kumaririza naco ba chairman LC1s omu Uganda yono mu mateka gitu ga Uganda igakwata hona mukiwo kurra emishango ekwate nebya mataka chairman LC1 umuntu kwara inekizubona neibawe no muntu wena yije yataho mu itaka ryeye yariyo nariye banakora ki eje mishango etandikira LC2 na LC3 webine courts deni mu chairman ba chairman LC1 akakiko ko mwamwenda kuzo mu nshongezo muze mukabataka mutakaza muka LC1 court twantumanyisa ngo yaza kudetermininga kurugiro kuyahura obujuru side noku then determining hereze judgment so tumukwikiriza bakwereza nanka kutaho mu nshonga z'amataka tumukwikiriza kuhereza enshara ekwate n'amataka numbasa kuza nk'abantu baburijo mu bagaiding cyo gukora emishango y'amataka yona etandikira LC2 nimba shaba twataganisize hamwe atakagarika kuzaho gap hagati y'aba police n'abantu baburijo n'ekinde kinkusembya nayo oshimiye kuba no kimanya ngo niwo police uwo kubanza ecoro amisho gawe amatu gawe enyindo zawe na byona senses zawe nzoshimiye kubanza ukozesebwa kandi biwahurura na senses zawe bikaretwa police kakuyamba ni wakajiyamba mwe bari mnonga kale we bari mnonga SP Thomas Kamsime wamayurira police yabiruche cyandiko kikwayo eke crime report 2025 kandi mukikamenyera wa inde police emisango eikasa okwa police yabiri bya ikakeha okwa 10.2%. So niko wamamuyirira SP akabwate ekikarugirira okwa policing embyaka ekirayiro ekiyaka eche police kibaketamu aba police 18 okubule gomboro awasinja kutsibo eribya iune mwitsungiro kwa Kinemba amena ninje Mate Ishak omnyamyatsi wokwawo hane kasese